Ma'am Cristy. Mayong hapon sa tanan, especially sa itong mga live viewers. Na daw si Ma'am Jen. May hapon, Ma'am Jen. Ang nasa dorm karon si Ma'am Lisa Lamban. Ma'am Liza, hello Ma'am mayong Liz. hapon. Yes, sige. Nag-start kag-teach, Ma'am Cristy, way back 2017. 2017 because when we were friends, marag di na may friends Dili before, na karon we were friends. Before, dugay namin nag-ila ani ni Ma'am Cristy. Naapa ka sa Provincial Agriculture Office. Yes. Yes, sa Davao del Norte. Davao del Norte. What made you decide to change career, to shift from teaching to out from teaching, from industry to teaching? Siguro, Ma'am Elgie, ako ang girlash girlfriend. Amo tawagan is girlash. Oh. Girlashness or girlashnesses, mga Nakarelate ko daghan sa na girlash. kuan ganina ni Sir Henry, The Passion. Okay. Siguro So you have that. Na-recall na ko katong baby ka nang sa mga elementary pata or kinder. When I grow up, I want to be a teacher. Teacher, gini mong gibutang? Giingon? Mao jud, na-recall na As in, ko. Oo, oo. na-recall na ko. So, when there was this opportunity na pwede ko makatransfer, so ako yun siyang gi-grab. Oo, wow, as in. Pero nice nga decision. Kumusta so far ang teaching? Kung i-compare nimo sa imong na-experience before. So far, good man yun silang duha. However, murag siguro sa teaching, grabe ka challenging. No, di ba? Because karon ang generation sa tong na mga youth. Pero, though challenging siya, enjoy pud kayo siya. Ay, hello daw kuno Ma'am Cristy, ingon ni Dr. Jen Nueva. Kayo siya still watching here, Doc June. Oo. And yes. And si John Ray de la Peña. Hi, Ma'am. Hi daw kuno Ma'am Cristy. One of my advicees, si shout John out daw Ray. kuno. Hi, John Ray. And si Aldan Gokotano Namis. Okay. Ma'am Cristy Owanes. Hello daw kuno. Christine Glinogo. Nasa Shout sa out dorm. Yusipiano. Nasa sa dorm. Okay. Hello sa Sabay na inyo. mo siya karon. I see. Sige, so, unsa to, going back to the question, unsa ganito nga, kumusta ang teaching? Happy? What do you see? Oo. Diba? Parang, siguro basta, at the end of the day, Wala ka natiguwang, girl. or basta tiguan ako Tiguan daan ka sa una. magdugta. Tiguan ako daan sa una. Grabe sa manglait. Basta at the end of the day, nagyod ang satisfaction. Hala no. Yeah, hello di ay to Reggie, to Sharon, Rivas, to Reggie Manligas, sa Our mga STC team. Yes, our STC team. Hello sa inyo hatanan. After, pila? Kay years? 2008. That was 2008. 2007. 2008 lagi. 2008, okay. Nga no, kay muna akong pagka-employ Okay. sa PhilRice. So dito tanag-uban, 2008. Nya 2026 na ta karon. Oh, Thank you Lord, we're still alive. Naka-strong atong banding. Basig sa tanong. Yes. Pero in fairness, nangasal ko sa imo ha. Oo, sa akong wedding Kuya June, naa siya sa akong wedding. Si Cristy. Dito niya naka-date o dito sila sa iyang husband. Uban sila at that time. Sa iyang nabana na. Oo, diri siya sa Musuan. Oo, pa sa akong wedding. O, diba? Laagan siya, no? Anyway, hello sa atong mga si Agray, CMU1 UCPian. Diri siya na undergrad niya sa USEP Mabini. I see. Kinsa siya? Masteral niya diri. I see. Faculty sa USEP. MS Wala, dagan na kayo mga live viewers. Hello guys. Salamat kayo for Ma'am watching. Mitch Mangmang, nagano-pod. Hi, Ma'am Mitch. Yes. Sila Ma'am Tess and Ma'am Kat. Hello. Yeah. Tanan mga taga BSA and Forestry. Yeah, and si Tibilil Agsoy Moldez Lilibeth. Hello Kuya June. Hello daw Doc June. Estudyante na ako sa masteral. I see. Kay gibaliktad man nag-listen ko ba sa Lilibeth? Davao Oriental State University. Dorsu, I love Dorsu. And shout out na Kuya June, Dr. June Magdato Agray. Tisha May Montero. Hello Doc June and Ma'am Cristy. Si Tisha.
How's your PhD? Grabe, diri gid na ako gichismi sa DXMU. Kumusta yung As in, diri jud. Murag mag-end na jud ta karon. Still struggling. Still struggling? It's Yeah. okay. Kaya we're all struggling, di ba, Kuya June? Katong time nga ga... Kasi una ninyo, ikaw una, nag-PhD? Yeah. Oo. Ako din. I had din siya. Kaya diri manuta na siya, pero nag-change yung mind sa UPLB. So, nag-dissertation na ka. Yes. Karon. That's good. Dapat imo na Sorry. i-finish. Yeah. Wait lang. Hala, si Althea, imong anak. Hello, ma. Hello, babe! Yeah. Hello, Ate Zaya. Si Zaya, Ate Althea is Ang youngest. Ang eldest si Zaya. Zaya. Ako mag-share sa ilahan na please watch. Akong mga students na diri. Di ba gi-surprise man ko ni mong call? Yeah. Our dean is watching. Ay, Shout out. Mamilay! Mamilay. Mamelay Pelicano, Nana, yun shout out diri. Mamelay. The Dean of the College of Agriculture. Hello, And- Mamel. And also si Kid Dins. From Caraga State University. Wow, Caraga State, congratulations. Congratulations sa pasok. Kay ang Region 13 sa Caraga, sila ang best in festival dance. Silang ni Daog, champion. Ay, wow. Sa pasok. First gold nila. Through ASCAT. Congratulations. Adsuna na sila karon. Congratulations. And best in agricultural extension gid ako no, Dr. June Magdato. Yeah. Yes, and also si Ma'am Mitch. dili lagi na ko mabasa si Ma'am Mitch. Mitch, Paki-shout out na lang, Ma'am. kuya. Hello sa among mga banggiitan na mga faculty sa BSA, Sir June and Ma'am Cristy. Ma'am Yeah. Mitch. Shout Oo. out kang Ma'am Mitch, Mang. Ay, Ma'am Mitch. Ranieses Mangmang. Yes, Hello, Ma'am Mitch. And si King Jeho King. Radaza, Dr. King Jeho Radaza is watching. Hello, Doc June. Asa gani mo nag-ila ni King? Si King akong kabatch diri sa CMU. Murag something yung mga training, naka-teach or... mga seminar nag-uban yan. Oo, wait lang ha. Ma'am Cristy, Gray, Kate. Okay, hello sa inyong tanan. Anyway, unsa inyong purpose dito sa kuan? USM tomorrow. Actually, ang pinaka-purpose gid namo is going to katong sa Baptist. Okay. Kato ang nice. The salt technology at the same time yung agroforestry. So, since dito may maagi sa Carmen, Murag mao na atong giadtuan last time, girl. yes, itong nag-field trip po ta. Nag-field trip ta. Yeah. Mo nang nakaingon ko nga nakaanha ko diha nga place tungod adtong kami di ay uban. Yeah. With Ali Boy, Yeah, Duero. yeah. Yes, una ka makadumdum ko nga, di ba nakaani ka sa RAW, dili MGM, di ay to katong nangaligo ta. RR, parang RR. RR to. Oo. Naghandid ka mo banding moment. Oo, lagan mo gud ni siya. So pag ako na di ako mo. oo. Anyway, sige. So salamat kaayo for coming, Kuya June and Ma'am Cristy. Salamat pud kaayo. Thank you kaayo sa inyong pag-grace po sa ato ang program no. Although actually off air ta sa radyo, layo mig maabtan ang DXMU sa radyo, pero at least naatay live. So salamat kaayo kay naka-live pag yun. And thank you so much guys sa mga nag-watch. Thank you. God bless you sa inyong tour. Unsay kanang plan karon sa agriculture sa USEP Mabini? Ako direktor ang Dr. June Magdato. Unsay kanang journey, unsay ginatahak na ninyo karon nga naaba mo yung mga ISO or AACOP accreditation something? Unsay mga gikabisihan karon sa agriculture? Actually, nami upcoming, no, na ISO na mo. And then, ano pa ba yung mga ano na to? ISO? Accreditation? Accreditation. Unsa na nga level so far? Ang Agriculture. Oo. 4, level 4 naman. Level 4. So taas na. Level 4. Message to all the agriculture students, dili lang kay sa USEP, pero message nimo Kuya June, Dr. June Magdato, as an extensionist, kay kaniko anagid ka, proven and tested nga agricultural extension worker, si Dr. June Magdato. Unsay naa sa AgX nga dapat ma-appreciate sa mga batan-on karon? Actually, before joining the sa sa teaching, I've been in extension work as a training officer sa Barangay Integrated Development
approach for nutrition improvement for Bidani. for more than 10 years. Wow. Nga mo gito'y nakahun o develop gid sa ako no? Equipped with the knowledge and skills in the context of community development, community extension. So, and then na-complement siya sa teaching, no, sa instruction, and then plus ang 3 mandates, no, ang katong sa instruction, research and extension. And of course, kung maingon tag agricultural extension, dili ramang good siya kanabang moingon nga magkandak mig training sa barangay, mag farm visitation, no, or na mga advisory services sa ato ang mga farmers, no, mga farmer cooperators. But then importante gyud kanibang sa extension how effective ang imuhang delivery system. No, kay ang sa extension we disseminate information, we transfer technology. Diba? So through capability building, empowerment, paghatag og katakos kaalam og kahibalo sa mga farmers. And remember, sa extension, it's a process. It's not an overnight activity. True. No nga matuta karon, then the next day na change or transformation. No, remember our end user or our target clientele or beneficiaries in community, no, in the rural areas are adult learners. So kung yung tag mga adult learners kani mga farmers nato mga hamtong, no, so it's very difficult because extension is a process. We have to change their knowledge, skills, practices, and even their behavior, because what we want for them is to increase production and income and even uplift their socio-economic standard of living, and it takes time. No mo nang daghan dili ka-appreciate sa extension. Unlike sa science or sa experimental nga, you have an experiment in the laboratory, you have a test tube and the different types of soils, and you put a chemicals in just a second or minute, there's a change. May change. But in extension, it's people-centered. True. No? Community development. Our goal is kalambuan development. Hala ko nagdaga kong matun-an ani niya. Sa extension. Pag-enroll ka sa ako, So, kana lang, no, I hope, and remember, ang agriculture extension, manggod, it's like kana bang endangered species. Gamay ra gyud ang gakuha. Oo, no? True. Pero I don't know with you, sa inyo, napa may extension dito? MS lang amo at least na MS, wala BS? Wala. Gaplano pa mi makahuman nga mo ang usa ka PhD sa agriculture extension. Kinsa si Sir Lauro Aguanta. Naa diri sa CMU. Hello to our Ma'am Arlene Guzon Berido. Good afternoon. Makamingaw daw kuno ang CMU. So I have mo mag-offer og agricultural extension. Duha ka Kay diri sa CMU daghan ang extension. Daghan ga-enroll. Oo, in fairness. Pero sige, tiwasa sa to Doc June. So, kana lang, no, I hope sa mga senior high school na to or mga young people, no, na ma-appreciate nila, no, na sila'y panglantaw in the future nga kung nagyud ilahang passion or heart to help the farmers, especially the rural community, no, the rural people, no, and that is through extension, no, program sa College of Agriculture or the Bachelor of Science in Agriculture. By the way, si Ma'am Melay Pelicano, level 4 Ansay Horti and Agron. Wow. And si Arnel Bartolome, hi Doc June. Fernan Rian Acevedo Ramos, shout out mga power. And si LMM Lamban, hello sa akong mga kauban, nag-field trip sa CMU. Gibilin lang ko sa door. Ma'am Lisa, like sa kagayon, si Sir June, lagi na kong girecommend dire. Pinalive yun kong gikuha ni Elgie. Di mo na nakaingon si Ma'am Lisa na bilin siya. Sorry, ma'am. Si Elgie. And siya gibilin ko yun. Gani siya sa sanduhaw. Si Vice President for Administration. Nagano po si Sir Paba. Ay,
Hello to our Vice President for Administration, si Major Hermie Pava. Hello, sir. May hapon, Maayong sir. hapon. Good afternoon to my kababata and classmate, Doc June Magdato. Welcome to CMU. Kuya June, dapat magpalibre ka sa iya, ha? Bitaw. Oo. Kuya Hermie, kuan daw. Kaamulan daw niya. Ang libre daw ka. Bitaw. Anyway, wala na tayo time. Salamat kaayo, guys, sa inyong pag-uban. To Ma'am Arlene Guzon Berido, hello. To Ma'am Lilibeth, very magaling yan si Doki June Mags. Oh, si Ma'am Lilibeth Agsoy Moldez. Okay, nakabaliktad magudihang mo nang ako pang gina-interpret yang Mga estudyante sa mga masteral. estudyante. sa Yeah. MS. Pila ka-enroll sa inyong MS? Mga 30 plus. Ay, daghan. Wow. So, karon sa sige, dilita ka, Ma'am Cristy. Sa agriculture karon, Ma'am Chris, pila ka-enroll? Sa agriculture, amo ang 4th year karon Ma'am Elge, kanang mga graduating is naa sila sa 100. Oo. Tapos kaning 3rd year, murag dili kay ko familiar sa ilahang population man, pero gamay-gamay siya, pila sa wala ray hundreds. Pero kaning 2nd year Ma'am Elge, kaning kabatch nila Lore, 100 plus, mga 120. Daghan. Daghan Ay, sila. daghan sila. Sige, anyway, God bless you, guys. Lori and Lani, di ba, Rhyme? Thank you, kaayo. God bless sa inyong journey as agriculture students. I hope nga dili mo give up sa inyong field and inyong yung puyan ang inyong field as agriculturist soon. Kay agriculturist man, I mean, they will be taking the LEA Yes. soon, di ba? Unlike sa ako ang dili ko makatake because DevCom ang ako ang bachelor's degree. Sige, and pangayon pa tamog party statement. Kuya Jun, kay for sure na kay party statement. I really enjoy, no? As what Ma'am Cristy said, na pinalive yun ni, no? And we really enjoy, no? Kanibang cross-fertilizing our local experiences. The term, Yeah. cross-fertilizing. Yeah. First time to hear that. Mga Basta insights, cross-fertilizing Our ideas, local Mga practices experiences, Grabe kaayo, insights, good. ideas. dapat manawag ko sa imuha kay mag-talk lang ta about ag-ex. Yes. About agricultural Makarelate gid ka. extension. Yeah. Oo, kay daghan gyud kog ma-learn sa imuha. Sige. And si Dr. King Jeho Radaza, Sir June, our senior review master speaker for agriculture licensure exam for more than 20 years. Wow. Diri sa CMU, di ba, kuya? Basig diha mo nag-ilag yun ni King. Ay, Oo. Sige, thank you kaayo, Dr. June Magdato and Ma'am Cristy, parting statement. Parting statement. You say sorry to your... Sorry to Ma'am Bili. Lisa. Bitaw, parting Bitaw. statement. So, thank you so much, Elge. Si Elgie, wag yung paglubad, no? One text away, regular na siya. Na kay mga Baby kwan gihapon. siya, Di no? sabot kagwapa, Big no? height. Oh, nisabot yun siya kagwapa. And of course, sa MU, of course, no? As your Hala, ang mother atong academic institution. administration vice president is listening and viewing. Yes, thank you kayo, sir. And of course, sa amo ang top management for allowing us nga nakaabot jud diri, no. Thank you kayo sa mga president si Dr. Bonifacio Gavales and of course si Ma'am Jen. Kasi sila gid to ang nag-allow sa mo despite ba sa mga crisis, no? Because Yes. amo pong student, ma'am, grabe gid nila ka-eager nga moabot diri. No nya. Along the way sa amo ang pag-travel, daghan yun silang mga realization na which is amo apod nga part, ma'am, happy pud mi as faculty. No, nakita pud namo ang kumbaga sulit gyud ang among pag-anhi diri, ma'am. Dili gyud siya ingon nga waste sa mga resources ug sa time nila. So kana siya, ma'am, kanang kumbaga plus kani pa jud nga opportunity. Oh. Thank you jud kay ma'am kay because we are promoting our university. Yeah. Yes, no, USEP. yes, si Program. USEP, asa si USEP because we have 5 campuses. Ay, unsa nga campuses? We have the Obrero, Obrero. the Mintal, we have this Malabog Extension, then si Tagum-Mabini Campus, pero duha man gud mi ka unit, ma'am. Sumunang nakalima. Yes, Pero main ninyo sa USEP is in Obrero. Yes po. Nga dito po naka-assign si Doc Jen. Yes po. Nueva. Siya mo ang Vice President for Academic Affairs. Academic Affairs. Yes. Si Doc Jen po diri amo ang murag na Director sa instruction. Oo, director sa instruction.
si Ma'am Jen. And we miss you here, Ma'am Jen. Kaya suki na muna diri magkanta-kanta mi diri sa harana. Ay, gwapo kay tingog si Oo. ma'am. Oo. Sige, thank you kaayo. Again, si Ma'am Cristy, Fullozo, Owanes, Dr. June Magdato. Thank you, Kuya June. Wala na tayo time. Kini na lamang si Elgie, Iman, Aninayon. Thank you so much sa pag-anhin ninyo sa DXMU FM. Daghang salamat ug maayong hapon Philippines. Maayong hapon Mindanao, maayong hapon Central Mindanao University and USEP Tagum-Mabini Campus, Mabini Unit. Unit. Bye-bye.